disaster and preparedness. So nikimanyisa nti ngwalika kubwatupira paipa ni mwirukiriraho mu biro bibiri bisatu genda ikei kirani kyetagisa kireke kiyonyi ati wewe warana royo utagenda wakoleki mukazi mumuleke. Hello right. Hello tata mzee ready kikwana nangarukire kataito muno go Fred hati mkwenda bana Uganda bona twikiriniza hamu napanja takorante hali na pressure oireho Uganda tubaye twina sectors za ministry zone ili dormant hati bo kibabaye batimisiza napanje kabakimu wabaira ali minister akubande waho obumezi babaye barunga navuga abantu batakora hati namanyi wa muhiru wa minister wa prime minister agenda kuunda agenda kubanika kandi yuke ayikaina abanika igirike yabeka kwa kiro yengere yabanike hati aba minister mu Uganda babaye karani bayiva munesente zo musi wese Uganda batayine akubagambaho tukina banje kwizira atandika kubagambaho nibukura ati batandikire kurwana omukira agamba designing ito kudesigning ati kitu mahugoza kataitu kakuwa tubantusigara fudu obuherezo Burundi kwa kubaneleza kudesigning kwa kubaneleza n'ekisemerire akukuba omuntu bwa kugamba nanka yosobeze akakugambira kiba kirungi tano omuntu genda kubaza heru hata mulekeze nguti mukora abulekeze tekino kyonkwenda mukole nikyo bayina kuba ne babulira kyonka batugamba ndamukolera under pressure no damu nabanja ayikairali majegere kuruga na kyali kansala tekena abikora kanda yende bitu bigendo maiso na hapi musaba ministry zone zitakora azumba ikwati mu iyo muzaire burura abana bataribire kurundi yugero wira abana barurira hali ntabwo icyo mukama yombera kumuhereza mani kandi bagenda burato bwekurembeje bunyurubu utugamba ko ikintu hayo sikora n'umutima gumu kaka mukama bandindi amina Fredo baturamkiza. Hello abakazi batatu sana atende ya time abasajja mugulira abakazi banye ya time wala kusana naye hu hello tata right mwire mutu kulungora yo ati nakwenda kubagambira honorable nabanja abakusinga nomanyiri bajja mwetegereza uno ogwe akabaho umane mpiwe kununa kibali ogwo mukazi mukambo kandi akora nibaseka bano kujya kwetegereza ndabire na akora ubwire burazireho hati onekiwe kandi aba ministers bona abakani mukuzana ajja kubolekesa oba kubarazisa mu bantu bona basikale basoye so nabanja o president yakozera akimanyire wama ogwaba mukazi wa amani aba mukazi musajja jegeri kale mugiseiro mbakirayo kale tukwenda babira bakusembayo abandayiko baturamukize James abantu bala side ya nabanja tugambe bakulwanira omuntu womuko bakubaza bakinaho bwina bwo kwabakira bwingi bakugamba ata mukazi wa hands on emikono agitaho ata mukazi wa amani akolesa amani gegona taikara bwikara mu office mbabo kwaba mu office eti aja kuikara etera ama smart Kenya nkyakara ikale mu office agenda mu field na kole kintu kiri practical buyo mukyakwirolera kwatoganya kurasi ntunda kwantumalira entekanisa kairi kaino minka kutikwatamu tukongera kusima nywe na bakatera masimu mwebale kuhanura kandi nko muhanuyire mutyo so Hilary Onek abasajja bingo bakugamba urabano kyainamo kukwetekereza obo kwatamu kwanguha kintu kitayise tibafire obo kweterekereza kukora bike binakolebwa ombibiro inakuba nokuma mukimu bakugamba kyo kutinisiriza ntingo kulekulira abakusakora baro so kintu kya omukiara Robina naba omubabiri tukingo bayitu tukyaina aba ku BP nga tenkumanya network niye kubamiga
oba bakubipinga byonyini hani bwoba noterambeho tobipinga tera abakwate tugenda galuka akitsindikire message tujja kuba ntugisoma enamba ngigyeho ha screen 07833458 alo musomesa bamweta Ezira Said za Kitala Parents nawe takira muno kuruga Nyero TV tinkumanya leero bagonza alega nkaha twina tele nawe leero tahanwire ensonga ezo kaenda zihanuraho aganyo atinga bagambira bali kajumba atagira kabino muntu twina pastor gift omusoma pastor gift nawe ensonga ezo yazihanuraho geze kwatagana director kuruga Said za Hoimaho director izitikiragura yakiraga kutera simba tuyo nabuzire kale mwebale nyo n'abanyakusobera kwani muri batyamu nayitwa kuruga libuka kerego kwika kayikana atujja kwantu garuka mu kiro kya nyenkya obwire ni bwo bumu akayire ni kakamu tusigaire tuli James alinda nanyowe atukunza Sheila oteiroho na atukoziroho oba bayire mu byoma Planet Aaron musibe kurungi mukama batulindire